Smatra se da je do danas nastalo, živjelo i izumrlo više stotina hiljada vrsta ptica. Od Karla Linnea do danas postojao je niz pokušaja sistematizacije ptica. U novije vrijeme razvijaju se metode bazirane na DNA analizi, Sibilijev poredak, koje se u potpunosti razlikuju od tradicionalne podjele, ali još uvijek nemaju potpunu potvrdu naučne zajednice. Savremenom sistematskom podjelom, na primjer tradicionalna prema Clementsu unutar klase ptica, izdvojena su dva nadreda: paleognate, prave ptice neletačice, i neognate, letačice. Unutar data dva nadreda, ovisno od autora, izdvaja se 25 do 38 redova. Prema podacima vodeće organizacije za zaštitu ptica i njihovih staništa BirdLife International, danas su poznate 10.064 recentne vrste. Nažalost, mnoge vrste ptica su izumrle, a zasigurno jedna od najpoznatijih ptica izumrlih u ne tako davnoj prošlosti je ptica dodo. Ptice su kičmenjaci koji su evoluirali od gmazova. Veliku pažnju naučnika zaokupio je fosil životinje koja potiče iz perioda Jure, prije otprilike 205 do 142 miliona godina, koji nosi ime Archaeopteryxa lithographika. Ovaj fosil karakterišu osobine i gmazova, čeljust, njuška, rep i ptica, krila i perje. Drugi razlog zbog kojeg se smatra da ptice vode porijeklo od gmazova je taj što je perje, kao i pločice gmazova i dlake sisara, izgrađeno od supstance koja se naziva kreatin. Kao i sisari, ptice su homotermni kičmenjaci, odnosno imaju stalnu tjelesnu temperaturu. Krv ptica je za 5 stepeni toplija nego krv sisara. Ptice su najsavršeniji letači među životinjama. Zahvaljujući tome, raširile su se na mnoga udaljena područja. Ptice imaju više prilagodbi za let, uključujući krila, perje, lagan i čvrsto izgrađen skelet, te specijaliziran i efikasan disajni sistem. Ptice koje lete imaju 4 vrste perja, od kojih je svako oblikovano za zasebnu ulogu. 2 tipa letnih pera, krilna i repna, paperje i pokrovna pera. Ptice se razmnožavaju jajima. Neke ptice polažu jaja na tlo ili na druge površine, mada većina gradi tvorevine poznate kao gnijezda. Gnijezda štite jaja i ptiće od različitih grabežljivaca. Ona su izgrađena od različitih materijala ovisno od staništa na kojem se gnijezdo gradi. U izradi gnijezda podjednako učestvuju mužjaci i ženke. Sama jaja mogu biti različite veličine i boje. Boja jaja potiče od 2 pigmenta, jednog dobivenog od hemoglobina i drugog od žući. Ležanje na jajima nije samo karakteristično za ženke. Kod nekih vrsta ovu dužnost podjednako vrše i mužjaci. Jedna od specifičnosti koje iskazuju ptice, zbog čega su prozvani za najbolje pjevače u svijetu životinja, jeste način njihovog glasanja. Generalno se razlikuju 2 tipa glasanja, pjev i zov. Istovremeno, jedna vrsta ptica može imati više tipova pjeva i zova. Također, poznati su i slučajevi imitiranja glasanja drugih vrsta. U Evropi danas živi 526 vrsta ptica. Zahvaljujući velikoj raznolikosti staništa i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koje, iako su male po površini, može se vidjeti više od 60% evropskih vrsta ptica. Do danas je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 338 vrsta ptica. Više od 300 vrsta je zabilježeno i u Crnoj Gori, koja je uvrštena u ornitološku mapu Evrope još davne 1896. godine objavljivanjem knjige Ornis Balkanica Montenegro autora Otmara Reisera i Ludviga von Fürera. Seoba ptica je nesumnjivo jedna od najdirljivijih predstava u prirodi. Dok lete u izduženim i V formacijama prevaljujući hiljade kilometara, čini se da su sva prostranstva ove zemlje stvorena samo za njih. Svake jeseni milijarde azijskih i evropskih ptica kreću na put kad im unutrašnji signali, potaknuti kraćim danima i hladnim vremenom, nagovijeste dolazak teških dana. Djelimične selice slete nakon nekoliko stotina kilometara puta.
Druge lete hiljadama kilometara prelazeći visoke planine i nepregledne pustinje, završavajući svoj put u prostranstvima Afrike. Kad se ritam prirode promijeni, preživjele se vraćaju na sjever kako bi se gnjezdile. Ta migracija stara je 15.000 godina, potaknuta je klimatskim promjenama i pomicanjem kopnenih masa krajem posljednjeg ledenog doba i još se oblikuje. Ornitolozi posljednjih godina intenzivno istražuju Jadranski selidbeni put, Adriatic Flyway. Više od 250 miliona evropskih i azijskih ptica koriste ovaj selidbeni put u jesenjoj i proljetnoj seobi. Iscrpljene ptice, nakon što su prevalile hiljade kilometara i prešle nemirno Sredozemno Jadransko more, moraju naći mjesto za odmor i dovoljno hrane da skupe snagu prije nego što prelete visoke Dinarske planine i upute se prema svojim gnjezdilištima u Srednjoj, Sjevernoj Evropi i Sibiru. Idealno mjesto za njihov odmor su mediteranske močvare od delte Bojane, Ulcinske plaže i Ulcinske solane, Buljarice i Tivatskih solila u Crnoj Gori do delte Neretve i parka prirode Hutovo blato u Bosni i Hercegovini. Ova mjesta su od izuzetne važnosti za sve ptice selice i mora im se posvetiti velika pažnja i potpuna zaštita. Ptice selice su dio prirodne baštine svih naroda, pa smo i mi odgovorni za njihovu zaštitu, kao i zaštitu područja na kojem obitavaju. Danas mnogim vrstama ptica prijeti nestanak zbog negativnog uticaja čovjeka na njih i njihova staništa. Stoga je neophodno uložiti dodatne napore kako bi pomogli pticama i sačuvali njihova prirodna staništa. Ptice Aves obuhvataju danas 10.064 vrste. Pri tome, prema podacima BirdLife International, 1111 vrsta je trenutno označeno nekom od kategorija ugroženosti. U Evropi od 526 redovno zabilježenih vrsta za 226 vrsta, njih 43%, smatra se da nemaju zadovoljavajući status zaštite. Zbog toga se ptice izdvajaju kao značajni pokazatelji stanja okoliša, odnosno proučavanje, monitoring i zaštita ptica i njihovih staništa danas predstavljaju jednu od najznačajnijih komponenti u sistemu zaštite okoliša. Jedan od načina zaštite ptica i njihovih staništa je potpisivanje međunarodnih konvencija kao što su Međunarodna konvencija o zaštiti ptica korisnih za poljoprivredu iz 1909. godine, Pariška konvencija koja u načelu štiti sve vrste ptica iz 1950. godine, Ramsarska konvencija iz 1975. godine, Bonska konvencija o očuvanju migratornih vrsta iz 1979. godine, Bernska konvencija o zaštiti evropskog divljeg živog svijeta i prirodnih staništa usvojena 1979. godine. Prema aktualnim pokazateljima, blizu 13% svjetske površine obuhvaćeno je određenim stepenom zaštite. Istovremeno, nastoji se da do 2020. godine ukupna površina zaštićenih područja bude povećana na 17% na svjetskom nivou. Trenutno je 150.000 područja uspostavljeno za dugotrajnu zaštitu. Ptice se štite i zaštitom područja na kome one obitavaju. Pod okriljem Međunarodnog savjeta za zaštitu ptica 1987. godine započet je međunarodni panevropski program pod nazivom Područja značajna za ptice, Important Bird Areas, IBA. Ovom programu je prethodila izrada kriterijuma i prvog popisa na nivou Zapadne Evrope koji je urađen još 1981. godine, a uključivao je 694 IBA područja u 10 zemalja. Danas ovaj program predstavlja jedan od najrazvijenijih ornitoloških programa u svijetu i provodi se pod okriljem Svjetske organizacije za zaštitu ptica, BirdLife International. Prema posljednjim podacima, 10.993 područja u 193 zemlje je uvršteno na listu IBA područja. IBA područja predstavljaju temelj za izradu programa Natura 2000 ekološke mreže Evropske unije koja je jedna od obaveza zemalja kandidata za pristup Evropskoj uniji. Natura 2000 predstavlja provedbu dva glavna propisa Evropske unije u području zaštite prirode, direktive o pticama i direktive o staništima.
Oko 4000 IBA evropskih područja obuhvata površinu od oko 7% evropskog teritorija. Najveći broj IBA područja ima Njemačka, 549, i ona zauzimaju površinu od 7.900.000 hektara. Zatim Španija, 391 sa površinom od 15.760.000 hektara. Slovenija ima 35 IBA područja koja zauzimaju površinu od 675.200 hektara, a susjedna Republika Srbija isto tako 35 IBA područja čija površina iznosi 766.990 hektara. Prema podacima BirdLife-a, Bosna i Hercegovina ima samo 4 IBA područja površine 56.779 hektara, a Crna Gora 5, čija je površina 94.700 hektara. U Bosni i Hercegovini to su Bardača, Boračko jezero, Hutovo blato i Livansko polje, a u Crnoj Gori Skadarsko jezero, Ulcinska solana, Šasko jezero, Biogradska gora i Durmitor. Ornitolozi Crne Gore vrijedno rade na projektima za proglašenje novih IBA područja. Na verifikaciju BirdLife čeka novih 8 IBA područja, a u pripremi su podaci za još 7 područja. Na osnovu istorijskih podataka i podataka koje su tokom terenskog rada u periodu od 2000. do 2012. godine prikupile međunarodne organizacije, pojedinci koji su boravili u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovačke nevladine organizacije i posebni članovi ornitološkog društva Naše ptice, izdvojeno je 40 potencijalnih IBA područja. Pri tome područja su selektovana u 4 skupine: kraška polja 13 područja, močvarna i riječna područja 12 područja i planinska područja 15 područja. Gospodarska situacija u većini zemalja Balkanskog regiona je nezavidna. Ogromna nezaposlenost, velika zaduženost, osiromašeni ljudi, korupcija i bezakonje je slika današnjeg vremena. U ovakvoj situaciji kada se ljudi bore za preživljavanje, sve druge teme su sklonjene u stranu. Priroda je na udaru, ali u ovakvom haosu neki vide svoju šansu. Među njima su i krivolovci. Krivolov u čitavom regionu bilježi stalni rast. Novine su prepune vijesti o uhvaćenim krivolovcima sa zapljenjenim hiljadama ubijenih ptica koje su pokušavali prošvercovati na izbirljivo evropsko tržište. Najugroženije su ptice selice koje su nakon napornog putovanja primorane potražiti odmor u zaleđu Jadranskog mora prije nego se upute prema svojim gnjezdilištima u centralnoj, sjevernoj Evropi i Sibiru. Mnoge ptice ovdje završavaju svoje putovanje. Sačekat će ih domaći lovci i krivolovci koji će sa svojim gostima iz Italije pucati na sve što leti. Ptice neće imati mira od delte Bune u Albaniji preko Ulcinske plaže i Ulcinske solane, delte Neretve do Hutovog blata. Krivolovci su se toliko osilili da ptice ubijaju i u zaštićenim područjima kao što je park prirode Hutovo blato. U krivolovu koriste sva poznata nedozvoljena sredstva: vještačke mamce i vabilice, motorne čamce i zamke. Ptice ubijaju iz vatrenog oružja, hvataju u mreže i u zamke. Krivolov je uveliko smanjio broj ptica u inače bogatim močvarnim predjelima Crne Gore i Bosne i Hercegovine i faktor je smanjenja biodiverziteta ovih područja. Iako je u zakonima obje države krivolovo karakterisan kao krivično djelo, loše procesuiranje i blaga kaznena politika idu na ruku krivolovcima, pa će se u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini morati poduzeti mjere kako bi ovakva praksa bila promijenjena. Park prirode Hutovo blato u Bosni i Hercegovini i specijalni florističko-faunistički rezervat Tivatska solila u Crnoj Gori predstavljaju područje pod močvarama koje su od međunarodne važnosti, Ramsar područja. Važnost ovih područja i probleme sa kojima se suočavaju njihovi upravitelji prepoznala i delegacija Evropske unije koja finansira 300.000 eura vrijedan projekat Orniba, zaštita ptičjih vrsta na Balkanu, zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat se implementira u okviru IPA prekograničnog programa Bosna i Hercegovina Crna Gora.
Osnovni cilj intervencije je podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih staništa za ptice koje prelijeću jadranski migracijski put ili se gnijezde na ovim područjima. Nedovoljna briga o prirodnim staništima i prisustvo krivolova posljednjih godina znatno su promijenili broj i vrste ptica koje obitavaju na ovim područjima. U fazi pripreme Orniba projekta uočeno je da dolazi do negativnog uticaja na prirodnu sredinu i život ptica zbog ilegalnog lova, neadekvatnog razvoja industrije i turizma, te zbog nedostataka i nepoštovanja zakonskih okvira. Uz sve to, uočena je veoma niska svijest u lokalnoj zajednici o postojanju ovih problema i njihovom uticaju na očuvanje ptičjih vrsta. Na sve se to nadovezuje neadekvatna mogućnost upravljanja ovim zaštićenim područjima, čime se problemi očuvanja ptičjeg fonda samo usložnjavaju. Ovim projektom, čiju implementaciju u Bosni i Hercegovini vodi nevladina organizacija Oxfam Italija, a u Crnoj Gori Centar za zaštitu i proučavanje ptica, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Naše ptice i Novi val u Bosni i Hercegovini i opštinom Tivat u Crnoj Gori, pokušat će se kroz rad sa voditeljima aktivnosti u Hutovom blatu i Tivatskim solilima, nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša, predstavnicima lokalne uprave, lovcima, pripadnicima granične službe, te djecom i građanima voditi stručno organizovane kampanje sa ciljem podizanja svijesti o potrebi rješavanja uočenih problema. Sve aktivnosti projekta su usmjerene ka promovisanju posmatranja ptica, ponuđeno na način koji će donositi ekonomske efekte i uklapat će se u koncept održivog turizma i, što je najvažnije, predstavljat će alternativu lovnom turizmu. Nažalost, na našim prostorima posmatranje ptica još uvijek predstavlja užitak za mali broj zaljubljenika. Pružanje mogućnosti široj, a posebno mlađoj populaciji da se upoznaju sa ovom posebno interesantnom aktivnošću vodi ka promjeni svijesti te potpuno drugačijem gledanju na problematiku krivolova. Najveći broj aktivnosti koje su planirane projektom su upravo usmjerene ka promjeni svijesti o lovu uopšte, radu na prevenciji krivolova s naglaskom na pravovremeno alarmiranje u situacijama kada se isti uoči na bilo kojoj od pomenutih područja, a pogotovo u zaštićenim prostorima Hutovog blata i Tivatskih solila. Borba protiv krivolova i zaštita ptičjih vrsta podrazumiva jedinstven i odgovarajući zakonski okvir, usklađen sa važećom EU legislativom. Pored zvaničnih inspekcijskih službi, čiji je angažman u ovom procesu odlučujući, planirano je u sklopu projektnih aktivnosti formiranje mreže nevladinih organizacija i podrška istoj sa ciljem dodatne zaštite područja u kojima su ptice ugrožene krivolovom te jačanje njene uloge u Watchdog inicijativi. Nevladine organizacije uključene u aktivnosti zaštite prirode bit će izuzetno važne u ovom procesu, čiji kontakti sa najmlađima, organizovanje edukativnih radionica u okviru koji će se razvijati ljubav prema pticama i edukacija djece na prepoznavanju pojedine vrste ptica, osigurat će dodatnu vrijednost intervenciji. Sve kampanje koje će se provoditi kroz Orniba projekat koji finansira Evropska unija u naredne 2 godine trebaju rezultirati unaprijeđenom zaštitom i upravljanjem močvarnim područjima, poboljšanom zakonskom regulativom, harmoniziranom sa EU zakonima. To će dovesti do smanjenja opadanja broja ptičjih vrsta duž Jadranskog migratornog puta. Pored toga, dobit će se nov i interesantno dizajniran turistički proizvod, posmatranje ptica koji bi trebao biti uvršten u turističke rute. Na ovaj način će se u potpunosti ispuniti postavljeni ciljevi projekta.